Omugara benki yana ndo mwanchi omurigerero Ndizi TV nabo bwansu bwo mugusino kwegena kwa nemna ritkuri ondigenderete ko bari toyere rukigima na mono genderete kwegokya asoko bwati emiroberi yonse yetaseni kya Ndizi TV nabo obwansu bwo mugusi cyaragire kinsa ikomichi yabona mugoroba kinga kingo kwariganya SMS amaya eriyo nkomanyebuna naraya na kwariganira senchera ereyo bwengere trane Evelyn Osero uliya tokubwatira na sensemo yebimanyerero nigakoro kwa leader Musena boigo Kevin Mugambi nero ko eneke achibicha neryo gicha wikeire asenchera yabene. Mwanju mlingo kwenye rumna sensemo ya Facebook asamange na mako endera watanyara wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube watanyara wetra Ndizi TV News na poigase website yaito wetra www.ndizitv.net eriyo togendere gusanga asobwa mongo kwa riganto weto kuchakama yechinsa ikomi asobwenge asenchira bene awase egati abana boda boda abo bagutumeka epara ya birongo ikamotrumesi aimeye wodi ya Gachuba babere bakugania okoroserwa epare yo teremna nigo erembe mono gukwana negeteseni kya Ndizi TV nigo babiri bakwerera egatieme cyando bawetera kinga kibare ase obo korerwabo asibono baruro kubore ocyase umucyumbe bwebwe ya kitutuma saba Clive Gisairo nabo igo omwemsebe wodi ya Gachuba onsinyo obwaya ko bwaterana nabo yokweneke abuna epare yo yaberege korosi wago ikase ebirengo ebyo biraba ikinga kinyororo aso wekeranya obo sombi bwabo nigo igo baganiriye koroserwa ekebanda akobekerwa chitaya ase stage yo kubatkana n'oburende obwabere bokorana magaga kegima asebo igo babere bakumugania omo women representative we county ya Nyamira Jerusha Mumanyi kweneke abuna nko bayinyorare ase ebyombe n'abarayi ba boda boda boigo koigwa amaskani jadi sanda oseketare osebesi we stage yaito ya birongo muturumesha sanction aba muraba toburukanye ngerembe abaje oratua egento gosabangeriga nyuwetera Jerusa na udejibese eru 125 ibese je amura ngorera bale oikabona ngorera bale na bese njiri koroka na ndonzi kibese je manjiri koroka na ndonzi toje epara ga seito nono moisime oitoga atua jorete no korera magendera ndo chiche mojinde eto kumoiwe para na naro na rurang na seita obwendo boya tokwo nanda te nongende chipare isale getawa MCA ntubu atipara kune pale goji kiamogiti kerongeta eye ko eta kurukiamogiti goje moturmes para te korti teyo eto kurega to saba 90 walibara ikilio mwesimiwa manganaya bamatevia igore pare aceita atokonye none pare no batete ne pare ngweti were ramu ibira kitabya rusiri gunjera kurwa baka muturume baka alia memba mbiyo para iye koro kinaki pare kinenge korwa e pare abera makuruma embura mune gotonya iga tuasie girega ese gotonya sasa baigoro egasi akoreki yaerire ya boda bona nsa kujimuturu kurwa baka muturume atango to korore akorere pare first aid yoka aye korore baka liama Kabosionigo abasaye kuri sorongo rwagusiya ni nabaraba bwatani bekyama kya Orange Democratic Movement ODM bakorawa nomorai bwabasaya sorusa ya Rokisi Dennis Mosoti nigo babere bakomugania umurai bekyama kya ODM Raila Amolo Odinga akweneke buna amabaga yo abakagotiwa negati abarayi abuwa Marieta bagakorariwa n'umurai wense Dr. William Samuel Ruto eryogo chikoire birogo asechi wizara ao abekago ichoriwa nigo bamuganira umurai bekyama kyo kweneke bunamba bagayo abiriga kwewa mona barayikorwa ase orogonko rwagusi gati yabo mu bungo kitutu chache South Andon Kibagendi. Kwanza kabisa nataka kushukuru Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kwa kukarimu amri na kuamua kufanya kazi na Mheshimiwa William Ruto, hakika kwa kusaidia watu wetu katika nchi yetu ya Kenya. Sisi kama vijana wa chama ya ODM katika eneo letu la Busiland tumetembea sana kwa muda mrefu na hii chama yetu ya ODM. Tunaipenda sana kwa sababu the largest party in Eastern and Central Africa, na tunaipenda sana kwa sababu imetupatia viongozi wetu wa hapa Kisii siku mingi ambazo zimepita, na sasa hivi tunavyozungumza
tuko na viongozi wote wengi ambao wamechaguliwa National Assembly, tuko na viongozi wamechaguliwa County Assembly, tuko na governor wetu wamechaguliwa na chama cha ODM, senator wetu na viongozi wote ambao wametupatia nomination katika County Assembly yetu ya Kisii. Kama sisi vijana wa chama cha ODM, leo hii tumejumuika kutoka tapaka sote 9 sub counties Kisii County, tukisema ya kwamba Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, leo hii tumekuja kukuomba kwa heshima na dhahatima kwa zile nafasi ambazo zimeachwa, ili uweze kuconsider Mkisii, kwa sababu na sisi tumesimama na wewe kwa muda mrefu na tumesimama na chama ya ODM kwa muda mrefu. Kwa hivyo tunakuomba kwa heshima na dhahatima, especially kama sisi vijana tumependekeza Mheshimiwa Anthony Kibagendi ili achukue nafasi ya Mheshimiwa Opiyo Wandayi, amekuwa waziri sasa hivi tunavyozungumza. Kwa hivyo sisi hatuna mambo mingi. We also demand that we, the people of Kisii, having contributed enormously to the party, we need representation. Obororo nigo bobwatete kenyoro kianyo siadi ye kutoka imeye ward ya Bugeka ibunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii asenga yomugaka Nyagosera Raymond kubatkana nogo kwa kwe ng'ombe yabo ase chinchira chobotu tukano korengana barabo niyo ng'ombe yokageire gosaliwa n'abantu batamanyiri goika ogokwa kore nonya nabo kyaberege kubagechia abange ase babere bagoke yikire bororo nigo baruro kuboya gochasense meterere tamangana yoborendi kwene kyabuna emirobere mekirano yo gotinya oborendi chinsemecho yabeire bwabeire yose yabereke wekirana asekeria nigo baoborete amagimabo nare gotebe serikali gaki tokonye gaki ndekengiane ka bakenyogi itaiga gaki tokonye gaki mwana minto gachandigete gupigaki ng'ombe yane nabona ringe nero buya igoro ligima abo yali setibuya nandi bakekaro nanyeretete nankonye kamande nabona kamete bona konyango kama ngakora buya nkayesiba tugachikorara kulende bono nachite kubungurura chibando nali kubungurura nkabungurura bakasa 5 bono mwana nali tuli nero manene agantebira ero tuli kubungurura chibando nabungurura liri nali bakankara sabutuko bono karo nabungurura ere gachita karara mapema saa 3 karo twakura kuiba matangazo ero tebatiga ngende ndale bone kare ng'ombe yange agusumbuligwa ere naigwa njetingi gwetio kora nachite nkarara buna nanyore tugikorara narara ntaigweti nabatware iwe butuko mama rende nkobungurura ari ngikibando lakini ntuntu atanganite kurara bono mwana natabugite butuko ngonyware chaye butuko kinga mwe chaye nkaigwa ng'ombe gekunya guchandika isiko buna eria kwegwirio nchabano nakete mama naigwete kaobo ari ndugikomotebe tugategerera buna twategerera tanga chingaigwa ng'ombe yatigire yatigire guchandika rende buna yaringe kunya gutuma igatoeranga kano muntu kendo ori kunyichanda bono chi igakira igabano karanga yaikirire twabuka mabe twanyore kwete bono yatigire moriere nke nonye nero ndoche bona bira bete tima itingane bio kekiaga kwanyatira kwara kwitira banene nogo semeri kwane no kuri kiagara ndu muburaka no rende bono nero konyego nkonyera no enaba Abasaibe ori ya Gen Z ni kubagenderete koro kuboria kwabo cyasumura ibense Dr. William Samuel Ruto kwene kyabunango baikirane riare amagani yabo kago kwana negetosini Kyandizi TV mumanyi Kamau oyore omoroki wabwerichiko ase University ya Nairobi nigo baigabere kata yabuna Gen Z nigo barachie goseni go bari maiso eryo kumurekera enchera abawaziri abo bachore tunumura ibense barachiwe kirania obokoreri wabase chiwizara tinga kyamreta abo arabeka wetu wakorwa sebunge serikali itegura no musiko William Ruto yabege kwamua koseko ati keria kama mujenizi batagetenga no korusia cabinet ya bwat aletenga lakini wana musiko William Ruto ero amuire korusi enusu bara tabagani enusu atigalia bali ande enusu ekibado ntuna jenizi ntoranjirana lakini wana lende nero gwati chingu nero bero akobabiro hiteme ndinga twamere liba gakole bunalengere liba gatomwete na abale tabagani na bali irani arengere kibara nyal baako batabe twa korona tukaneti
Adana lento ne para sikumuri yero manyene aba tubeto kumugoli ali torenge kumugoli na telibia kera tokurwanirira ebintu bitayete telibia twasalia mali abantu twasalia biashara bimuntu tobe abantu bari peaceful abogoli nyane kotara para gente yo katu atete kreto chaka nesim Nech placard chiwate message itete president yeso amali abantu tiyotonyesiki and kero igunga kwagechi gumono tulia tigaranga ba Mr. William dialogue yoga tayangane rote tutwar na intu teli lazima uturangalingo sorangalia yo muito already no manyete kitutaete wale kwanja o implement intelligence tuatebiri amonde yora ko na ntwenza na buto wakara chikura nyoko korali tuatebiri ase nsemo ya Julius B Miyogo yoromoro kya Kurwase University ya Kisii nigaruro kubureo cha 790 kweneke munango mwabero murayibwense chinga kinyororo eryo goikrania ebirero byabo ebyo baba bakubwatoka chinga kichyo korobekana nigo boigabaga kugokera murayibwense na kumwakirambya muno asege tambukiro gyo komochora Julius Migosi Kurwase Rugongo rwausi uchakoba umuwaziri wetsemi asikeria mboririe Migosi kweneke munango ikraniale obokoreri boro yakorengana neri chiko tinga kyarasoe asabisi yo igabono mwirana ngambe yamona singenjo nere abetaga gotagara mangana yu 90 bono enseme yetu na GNCs na bakenya kwa jumla ndobwene ko batoko mwali baga omo president ito asingenjo tomweli baga ase ebintu biri twanyara ko batoko matebi abikorere gas mwaralire process injiroro lakini cyanyara ko bachikoreta osalie bintu ebinga mangani biashara byatenenere economy itongo sarekere oligereria mangana tourism ngo sarekare na inde tuzikora ko genrega nsi itongo chero ko sareka mono da inde twaje ko batokwira na sto ikire ko sto skemoto bono ogosaba kwane ko cyasaba Kenya kwa jumla ngolinga tikatomo president ri bagali aya oire parliament ri bagali ko fete GCS chiria chawalire garage vetri bali banyara ko babako twara li bagali yali okole babwate credentials cyo kolegas bakolegas bali batabwati nabo bako nyara ko babakora bako irani kunande to chora banga the finance bill irani the parliament mwaro che ko parliament inja cha kete gas boy got get twara li baga yoko ba scrutinize moise koligari mano usitu anyara ko batako we ministry asemia kemenge ige korokinga murayonde wense yogo choru na bwata imani no mukusi asense my education ogo saba kwa nengo ringa omoskemigosi agendererie gasiri omoskema chowa kolire anyara ko baga konyuskigo cheketa Omurayibwense Dr. William Samoei Ruto nigabeirega kwegerera kubatkana negetambukiro yoko bachora abarayi Kurwase obumo bwazimio la umoja wa Kenya uchawakora emirimo ase serikali ya Kenya kwanza asekeria terebune kirenga kya no koine kyabuna aba Kenya babiri bakora egasi asobwamo okona chinga ki agendere tare ya magendero asorgongo rwa Coast ne me county ya Mombasa Ruto nigabaga kurokubore ucha sabarayi bonsi go chamo kubwatirana na okore emirimo ase ogoskia ensi ya Kenya busio. Sasa ni wakati mwafaka wa kuungana, kufanya kazi pamoja, kuwaunganisha wananchi wa taifa letu la Kenya. Ndio sababu mimi juzi nimeunda serikali ya kuunganisha wa Kenya. Nikasema wa Kenya wote waungane ndani ya serikali ya taifa letu la Kenya. Tuweze kushughulika na mambo ya maendeleo, tuweze kupanga vile ajira tutapata kwa hawa vijana, vile tutapanua biashara, vile tutaendesha kilimo na uvuvi, tuweze kubadilisha taifa letu la Kenya. Mumempatia ruhusa Ali Hassan Joho afanye kazi na mimi kama waziri wa taifa letu la Kenya. Mumenipatia Salim Mvurya asimamie mambo ya biashara na investment katika taifa letu la Kenya. Hawa wangwana wawili kutoka Pwani, mimi niko na imani kwao. Huyu Salim Mvurya alisimamia sekta hii ya uchumi samawati kwa ustadi mkubwa. Mimi naelewa na najua ya kwamba Joho atakuja kufanya hivyo hivyo. Pia sasa nimempatia huyu Salim Mvurya majukumu ya kusimamia mambo ya biashara, mambo ya industrialization ama viwanda na mambo ya investment katika taifa letu la Kenya. Kazi yake muhimu ni kuhakikisha kwamba Dongo Kundu inafanya kazi.
na ajira zinapatikana katika Dongo Kundu Special Economic Zone. Omunene bwa waziri Musalia Mudavadi nigagikiro kurobekano kuko abirgo korekana se chinsemo aimense ya Kenya kurawa neke wari ya Gen Z asikirenga yo kwamirero bokoreri bwe serikali askira terebno kurobekano ko nigo kwabago koreta asara enene mono alene ase ogosira kwenibo ogosire magima kwa bantu chinga kiboiga bande bagenderete ko wenia chingoma ase chinyagetari okwana chinga kekira nasu muyega bwa matanga baramono mokonyi bumurayi bwense imeye county ya Laikipia ni gobo aganira abakenya koba abatoereru nabo igo kwebekare na mwana yechiburaburu boigo eturubano eyo rabege kwirira obusaria. Wengi tukisimama hapa tuna huzuni kwa sababu maisha yamepotea kwa hiyo vurugu. Tuna huzuni kwa sababu pia wengi wamepoteza rasilimali zao kupitia kwa biashara ambazo zimeharibika. Wengine walikuwa na mikopo, wengine wamepoteza life savings zao kwa hiyo fujo. Na tunajua kwamba wale wenye bima, wale wa kutoa insurance, mara nyingi hawatatoa insurance kwa wale ambao wamepoteza katika ghasia kama hiyo. Kwa hivyo ni loss kubwa sana katika sehemu nyingi. Kwa hivyo letu tu ni kuomba tufate maagizo ambayo yametolewa na askofu wetu leo kwamba tuwe wa Kenya ambao tutakuwa wazalendo, wala ambao tutajua kwamba ni vizuri hata tukiwa na shida tufate sheria lakini tusilete vurugu, kwa sababu tunaumiza wale ambao hawana hatia yoyote kwa mambo labda ambayo inatetwa. Omo President weke ombege tenenete ishiko mense ya Kenya Law Society of Kenya Faith Odhiambo ni gwaruro kubodia guchiase abo bisabo burendi wekirania obo koreri bure oboronke na gutiga kubaita abakenya achinga kibawe sokya eri okurwanirira obosi bure bwabo nigo boiga abeirega kugania bare bonse babete bakubekwa byara kubwatkana no kurobekana babe bakubwato kwa rimoryoka chinga kyaruro kubore guchiase kyombe kya DCI kweneke buna obotukibwe mekeyima bwabeire bogo korekana na konyora chiripoti chingikerano kubwatikana na balia babete bakuitwa na balia basibire ase ebichinsemo au chinga kecho ni garuro kuboria serikali kweneke buna balibanya olete ogwa kwa kubwatikana no kurobekana babeire bawakanwa. Most of the people have now that challenge that they cannot come forward. I was quite disappointed by the statement by the Director of Public Prosecutions, because he should be giving statements instead of throwing his hands up and saying there's nothing he can do. He has an independent constitutional office and he cannot come and tell the people of Kenya that he's helpless. He should rack his brains and find solutions. How does he support these families to ensure that their statements can be taken, to also press the Director of DCI to ensure that they carry out proper investigations, that if some of these families need witness protection, that they ensure that the same is offered, so that if they are serious about actually investigating and prosecuting some of these cases. We've been able to reach out to IPOA as the Law Society of Kenya. In some instances, families that are too scared, LSK will accompany them, or we can ask them to a comfortable place where they feel. We invite IPOA and LSK goes there as well. So the Director of Public Prosecutions cannot throw his hands up and say there's nothing that he cannot do. The reason why he does not have those statements is because they have not facilitated an environment that people can actually report. And most importantly as well is that the head of state spoke in his last speech saying the way they will support these families, ensure they get compensation. Most of these families, apart from those who even have lost their loved ones, some who have been injured are still struggling. We're seeing people holding harambes to bury their dead. We're seeing people holding harambes to be able to treat their loved ones that were injured because of police brutality. Let us actually see tangible action. Let us see the head of state coming out and setting, even if it's a kitty, or how will they ensure that they'll compensate most of these victims, because the reality is the current environment and the consistent conduct of the National Police Service
to use excessive force, and the issue of the continued disappearances does not give people confidence in the National Police Service. We need to see the Director of DCI ensuring that he carries out proper investigations to ensure Kenyans that they're actually serious with holding rogue police to account. Mwanchi umurige bana roboti na robotereto mwerio bwama yeye chinsa 10 senchera ere yobinge kurinda yo munenda mangintu genderete go kwariganiria asora kwenyora se obwikiranuge kuraga enseyemo nabigo chinsa isato narabiga kureto sore nere Vincent Onyancha gendera gutwara burigere bwo byasimiro bire ko bwatya ekerobe ngo kwenyora buna sensemo ya Facebook nabako gendera gutonyara wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube botonyara wetra Ndizi TV News na wigase website ito wetra www.ndizitv.net yero togendere gusanga asobwemo iritriane Evelyn Osero lide mosenera twabotera na sensemo yebimenyererio naboigo Kevin Mugambi nero ene kyachibicha neryo gicha wikeira senchira bene twara burire bwo bya naboigo imagoroba erentwerero